Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e sofo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana Atamua yene yaso. Ua whaasolo ai tāpenanga o le whalta tele i tōna i mātou le multi-purpose hall. Ina ua umane o na awa ese mea whai ngā ruenga le ofisa o pālota na o lātou whaonga. Ili taimi o tāpenanga o le pālota tele mal whaitau ngālo i o le pālota le vastul wai. O le masi i ato ngā ruenga le whono whaitu la whono a Samoa e whaatino mai i le whalita tele i tōna i mātou i le solua le vai sa fau. Talu o lo o tātou mōli mawina le a fiatu ai ma le siusi o manga o le mota whono i muli nuu. I ngā luenga o le whaatino nei mo le maota o le ofisa o le whono whaitu la whono. O le ofisa o le whono o le whaafoe ane i le maota o le tofilau eti ale sana i le itu i sae o le maota whono. Beitai, o a fianga o le siusi o manga o le maota whono i ngā luenga o le maota malona ofisa o lo o au fiatu ai ma le whaavai o le maota whono i lona pito i luma. O le pito i luma o le whaavai maua lunga le nā sa whaatua ai le whale i e tele. I le tausanga lua o lua tasi na whaatautoa ai le malo fo le fās. I lona whaatoa pale mai e taita i Samoa. Peta ewa mai tawina le whetau i fo i o le toe whaatautoa le taita inga whaawa o le fās lua o lua lima. Malele ai fo i o se awa noe le mōta whono. Talu ngā ruenga o lo whaatino i lunga o le whaavai sima malumane. Ai o le vai aso nei. Lean amatai ngā ruenga tā pena o le whalta alo te leitona i mata mo le wha moe moe le whaatautonga. E ta tala alo i ai le pale mene lona sifulu valu le malo tuto tasi o Samoa. E pe on polo i le fionga i le au malu le malo tuto tasi le fionga a tui mlele i whanova ale toa so alau vi Leilua. Le whainga malo fau le whasi lalo le taita inga al pal mia la uli le mali e toa plata i vau le uatea polata i vau Forse Schmidt. O lo tu maulava le numero silia o palo tal fai pule manu malo le tu malo a inga le tai. I le umane o le tusa o le valu i tūlana tu e whaita wai le pālato pālota. O le whaitaunga le ainga i le taina whaia i lumo le fionga le whamsino church ato a saanga. O le whamasinonga whaaitu malo. Na amata mai le tau le lua, ana nafi. Ai whaato a umane tusa o le sefulu, ana pō. Mai sa longo sa ia matapua, ia pa ia o le aulanglango mai le tu malo ainga i le tai. E le ngata o le au ainga o le whaipule. Ai whape nā foi, i le isi tū na tālo sanga mo le toi whaita wino le lātou palota. Na langona fo i leo o le whaaftai mai le tū tāpua i a le whaipule filfilia. Le fionga au apa au mulipola au le tafua, mulipola o le fās. I a inga mawona lavasa i a le whaitaunga o le palota. O le tu malo le sili e le lua afe tangata palota, aina manu malo le afe se la wono sfulu iwa palota au apa au le fās. Ai afe, se lau male tolu palota, na so o atu i ai le HRPP, mulipola, le ata o le sa laki. Lona tolu le ata o le sa Jerry Brandt o le suitu to tasi, e lua se lau valu sfulu palota. Le va a Samoa James utuva, tu to tasi fo e se lau lua sfulua, ma se ulu i loa tongi ai se lau lima sfutolu. O le soe toi fa awa waile fa itaunga o i tu malo i potu fa amasino e tolu o le fa amasinonga fa i tu malo. E au fiai sa anga numero tolu i lumo le fionga judge talasa sa anga. Fasale le anga numero tolu a analofi numero tolu i le potu numero lua a le fionga judge Schuster. I le umane o le whaitaunga ana nafi o ala tau i sifo ma faasale le anga numero tasi o lo tu maulava o la tau whaipule le a i se suinga i ala tau palota na maua. Whapena foi i tu malo o ale pata i tu pai lunga mga ngai whamonga numero lua. Ilu mo le fionga, Judge Alala Toa Rosella Viane Papali. Na tu maulava le whaitau ngalo, ia ma whaipule filfilia o nai tu malo. Vanga na ile to e seo palota lea lo ia mai le sui na tangi a nganga i fo maunga lua. Ai ole so e amatai ia le whaitau ngā analo filua masatu paitea i le potu numero tolu. Ai o whaasale le anga whama analo fitolu i le potu whaamasino numero lua. Tala tuli loa ma le whaamsinonga e toe whaau au tai ao ia le whaamsinonga o le mta upu le vau papali i sea whikau ma leo leo. O le sona tula ia ile moli mau muli muli a le itua leo leo le matai o le fiuanga o loto whanga. Lea na ia momoli le sunga papali i sea i leo leo. Na whaamatale le fiuanga amitua na isa sili ala i lima. O le aso to na i whaafia fina o atua i pali ilo na mota i loto whanga. Na luatu pali i le tabale malato tal nom sa to fai pali i lato fale i le po lea o le aso to nai. Malama le aso sa i lana maitau
O mana o lava pali e fia whai atulan tala i a teia. Ma avelo iai lona taimi e whaalongo ai e le tala o lo mana o pali i sia e ta wane. E ui ina sa mana o e ta wane lana tala e sa whai ngata fo i ona whaamatala. Ma ia whasilisili awa wa ilo iai mo le whaafai ngofia i a teia o nai lo le meo lo tupu. O le tala papali i a teia e iai se me te le lava na ia whaia. I did something very terrible, something very bad. Matau e papali isia o lana wō. Sa tau fua le whaamtalanga pali, pe ta ina i fasili iai, po o le taavale lea na alua tuai, o le taavale le tangata lea e fia tala noane ai, ai tali pali i oe. Na toe fasili iai, po le tangata lea o lo ola. Ai sana o le lulu watu le ulu o papali i le ai. Matau watu e pali i oia sa fia pule ilo na ola, pe tai. Waia mana o e alu i leo e tau iai. O le tai au leo sa, mai sa vili ai loa, e le fionga amitua na i leo matau iai le mea watupu. Mai ia whaamatala i leo, le la tala noanga mapali i sia. Ai o nisi i le fale o papali i sia i vaivase, matatala le whaitoa, e wa aili tangata o loo whaamatala i sia o ilona fale. O le taimi lea, ua amane fo i sia le ki o lona fale ia amtua nai. Na whaamaonia e le mōli maulea leo, e na te sila fia papali, ma sani le iaito e ainga mana te ilofo i e iei a fiangolo na mawhauwhau, ma isi ngā se tu mau e a fiai. E le whaamtalanga amitona ai o le taimi na talanoa i Asia, sa ia mōli mawinai e atangia ele i maua se malo longa moe a papali, mai o le tūlanga lea e o iei tangata e le lava le malo lo e iei o na fianga i ala tō ngai o inga whaipe whaatino. Ele inua ni fuala au mai le ilo foi ele moli mau po ana fena ngata ile inu fuala au pali sia. Ai ilva inga lau tele mwhai ona iei a fianga o mea whai ele tangata pe a whai ele o ngā i aintong fiti. O le moli mau lea leo le fionga amitoa nai o le fō mai. Mai o lona si la fia i a papali e iei a fianga tu mau o lona soifu e pei o lona mawhau. Ai o le moli mau fo ile a le fō mai o le mawhau. Mai le mau ngase o le tupua tamsese me o le matotua lena so o atu iai. O le fō mai o le mawhau mai Papua New Guinea o le mōli mau mua le nā le tū te te po papali i sia na tūlai. O le fō mai o le mawhau ia Joyce Vida Sonalinga, a specialist psychiatrist mō le mtanga ruenga o le soifua malolo i nā Samoa. I lana ia fō i mōli mau e iai a fianga o le mawhau o pali i sia e pe o le bipolar. Ua whaatolu o na ia aia, ma mai tau i nai o nā fianga e pei o le toto maua lunga ma le maisuka. Na umalmol mau o le fōma o le mawhau lea, ma ua tolo atuai i le aso atai au e whaaua wai mo le mau o le tua pali isia o tuula iai le fionga una sai uni sa polu. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tūla mana Atamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.